So hello guys, it's day 12 since Odette landed. It's December 27. Yeah, 27. It's like a few days before New Year. And today we are gonna go on. We're gonna have lunch. Oh, gibing ako lunch December 28. Dali ay, happy na New Year, sorry. So mana, we're gonna have lunch and today we're gonna have ano to, abri na pa rin mga beef pares, baka na mga favorite na itong kanan Andres Capital Site area. O tanong na to, kumusta sila diba? So tana, naniud ko ta ang beef pares ni Raymond Deres kuan Capital Site, man ang Capital, and we're here gonna be beef pares sa Capital ta, mag beef pares sa Capital ta rungod to para you know mga untag kuan pares mami o beef pares. So mana at mga unsa ta Kalami ay mahingod to bay ito manak ko mana vlog nadan bot ulo ka ko ano 160. Ya kay kanon sad bay. Alright. Pitron ka dito sa kuan, sa lako kana ng kuan. Dito. Yung na to no. Ayun, may expire na to, sayang. Beef pares bay or fried rice. So maniud to ta. Gilaya ko sa kinambuhi sa layas na ko sa. Gilaya ko sa kinambuhi. Fighter kayo. Tiwa sa bukaon ha. Usara na kabahol ko no. Ikaw na di po. Ay kamayaran na ayaw na po. O usa kabahol lagi ang kuan ko no. Ako rin lang sa. Wala lang kami din pala. Ha? Para ay yes, Cebuanos. Balik natin niya. Hey guys, I can enjoy cold coffee here at Post. I have the ice cream latte and then mana. It's quite kuan. It's quite refreshing yun. Na makakuha na cold drinks ba. Though it's not available karman lisod pa kay bangitan mga cold drinks, but one great option is here at Post Coffee in Capital. One of their signature
stores. Pero yeah, they're open, aircon. I don't know if they have Wi-Fi, but people are staying there also para mag-internet. So, mauna. Yeah, so this is another store that you can check out here in the capital side area. And mauna. Here's my outro there, I guess. I made an outro before I went to Post kay abi na kung di na ko makapit pero nihapit man ko. So yeah, let's keep on supporting na mga open na mga tindahan, especially the small eateries and local brands like Post. Mao gina ha. So outro sa ta and I have to see you na san ugma pod. Pinaypay ta langan. Punta gid sa Pinaypay. Napahati bayad ko ni Ron. So mga tagkaon ba, and one observation dito kay taas ang linis mga ATMs. Although man na hinahin na taga-kuryente, kuryente mo ba? Ito kanya po wala. Pero a lot of establishments sa Pinaypay capital site area nag-upgrade na ito kung pong even ang Alberto's there. So mana guys, thank you so much for watching this short food trip Post-Odette. So I'm just happy na abre na ang ubang kananan, especially the small ones. Pero ang mga dagko like kanama pearl milk shops, Alberto's, abresad. So wala hinay-hinay nagbangon. There's a little sense of normalcy na even Boss Coffee I think nag-abre na. So wala, thank you so much for watching. Keep on supporting, and as much as possible I'll try to upload a video every day to let you see what's live now in Cebu. Nahihinay lang tagbangon og ginabangay ta. So bye.